بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mahuli, أهلا وسهلا أن يكتان درس nato ang mahapunin ni Madat Ulum Al-Quran. Inadlaw ini hikarwa jalsa paglingkod-lingkod nato ang Madat Ulum Al-Quran. In mawdu' nato mahapunin ni intawakan niya, ang title ng unwan, Nuzulul Quran Munajjaman wa Asraruh. Nuzulul Quran Munajjaman wa Asraruh. Atin niya, katurun sin Quran munajjam. Inhati sin munajjam mufarraq. Bulakan. Bukod tighan, nagmis. Ma ma'na munajjam? Bima'na mufarraq. Bulakay, bukod siya amuin, nagtighan, nagminsan, lima o Quran. Nag-inot-inot in pagturun sin Quran. Wa asraruh, in asrar jama' sin sir. Rahasya. Ununin rahasya. Unin hikmah. Mayta, inot-inot in pagnaog. Sin kaayat-ayatan ng Quran maun pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoyan yung topic na to ang mahapunin niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hindi mabay naka na to in Quran iban sin wahy. Naka na to in maratib sin al-wahy iban sin madahir sin wahy. Law inikaon na to in nuzul al-Quran munajjaman wa asrar. Unin rahasya, unin hikmah, mayta, wala nagminsan tinuro ng Quran, sumagawa, bulakay, iban inot-inot, in pagnaog. Na, muna, in pagnaog sing Quran, munajjam, hatihan na tutatan, in siya, wala siya, ni maug nagminsan. Hada yuthir al-intibah. Yuthir al-intibah. Di mabuhiin, inamuin, makain atensyon mo, ita. Sinbang ko mamasa sing Quran, aun ayat halom sing Quran, na mayta in Quran, timurun sa kaula-ula nagminsan. Naam. Aun ayat na mayta, timurun siya hambukdum na. Eri ko siya buting mga ayat. Una muna makabasa kita suratul Baqarah. Para man sin Allah Ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ayat ini makna niya, Shahru Ramadan, habulan Ramadan. Unzila, alladhi unzila fihi al-Quran, amuin yaturun daindun fihi al-Quran, in bulan, in Quran. Atin yarang mo, diya madto taliun, bikilun, atin yatimurun siya, in Quran, habulan Ramadan. Tamam? Boy. Akay ba ng ayat, kandalong ko yuthiru al-intibah, makaani namin atensyon mo. Sabab sin, aun biya bidda bayta halom sin Quran. Na, arakala, law mumaytay ni aun tanakubat halom sin Quran. Kaya tanyo rin tanakub, amin aun conflict halom sin Quran. Aun mga ayat nagsagga halom sin Quran, way. Na, bang aun nagsagga inyad to pamaham na. Sabi, panghapangatod mo lang mo nagsagga, at awakan nagsalisi,
Ini ito pamaham mo. Tama? Ayat hikarwa. Parman sin Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sabon nato din kami, nunul azama. Uling pagtag sin inna nun al-azama. Sabon nato din kami. Anzalnah, kaya turun na mo siya. Uling pagyanon na din siya. Amo na yung Quran. Fi laylatin mubarakah. Harum mabarakat. Harum mabarakat. Amo na indum sin laylatu al-qadr. Nah, namayta ito yan. Inayat kain na namayta ni Maung hamunan Ramadan. Tatluan adlaw. Inayat ni Karway ni namayta hambuk dum na. Adum mabarakat amunain laylatul qadr. Kay manan ayah inna anzalnahu. Inha din doon. Yaudu ala al-Quran bil ijma'. Daun nato din kami. Kaya turun na mo siya yung Quran, harum sin laylatul qadr. Tiyubad na. Etan yung rin tiyubad. Atin niya, yun na. Wala na naglibon, tiyubad na. Harum sin qadr. Laylatul qadr. Na. Ang bago nagtafsir bata, hindi bang ringis yung ba yan? Indum laylatul qadar kanya babae kuno magnaog. Yan na Facebook, gimukwa. Halitod ka mo hamanga, mataod putingan biyaw nagbuwa. Mataod. Naam. Aun pa ayat hambuk, wala ta na nasabot din doon. Ayari ko na siya sulat. Aulunad to. Yad to. Ayat sin Allah Ta'ala, wa Qur'anan faraqnah. Wa Qur'anan, in Quran faraqnah, biulakay na mo. Inut-inut, yung pagnaon. Bukun siya jumlatan wahida. Mamana jumla wahida, lugnak minsan. Bukun lugnak minsan. Faraqnah. Mamana faraqnah, biulakay na mo. Yung Quran, yung pagpanaon. Mayta, litaqra'ahu ala nas, supaya mabassa mo, bassahon mo hamano siya, ala mukthin, hakahantap iban, haamuin, ala mukth, hakasanangan iban hakahantapan. Hantap mo siya mas lang. Masalbang siya tighan, lugnak minsan, na maunit basahon mo kataan niya un. Sa inut-inut hasupaya kahantapan, kapahaman si Manus. Pila ayat tin na mayta. Aun ayat na mayta, bulakay, inut-inut. Aun na mayta, harum sin laylatul qadar. Aun ayat na mayta, habulan Ramadan. Tayyip. Ang kandalaon ko, yung mga ayat ini, tulfitun nazar. Mamana tulfitun nazar, biya makain atensyon mo, mapalingi ka lang singkuan, mapalingi unya ka umadto. Atin niya, biya, kumasin atensyon mo, may tayo. Na, sumakawa, insyaallah ta'ala, insyubhayan, bukun si haqiqiyya, wahmiyya, guni-guni mo sadya sa babsin, kakulang siyang pamahamta. Tayyip. In jawab, hamuin, nasabot ko kaina. Jawaban ka to sin Imam Ibn Abbas radiyallahu anhuma. In Imam Ibn Abbas, in siyagyula al-habrul ummah wa turjumanul Quran. Magtaon Ibn Abbas, habrul ummah wa turjumanul Quran. Magjujul bahasa sin Quran, mananapsir sin Quran, wa habrul ummah, iban dawat sin ummah, bima'na alim sa laggo-laggo sin ummat Islam, ya Abdullah ibn Abbas. Nasabot a hadith, yasubo siya sin Atiyah ibn al-Aswad. Yasubo siya sin Atiyah ibn al-Aswad. Sabutin hadithin, riwayat sin Imam Ibn Abi Hatim, iban sin Imam Ibn Mardaway. Law sin Atiyah ibn al-Aswad, tinghukin nyo mara yung hadith, qala waqa'a fi qalbi syakku. May law niya, nahug papangatayan ko yung paghawal-hawal pagduwarwa. Min qawlihi ta'ala, dahil ayat sin Allah ta'ala, law sin Atiyah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tungod lang na sin ayat, Shahru Ramadan,
habulan Ramadan, doon piyaturunin Qur'an. Wa qawlihi ta'ala, ma'tuf, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Iban long niya sin ayat, sabunnal tuod piyaturun na mo in Qur'an, tibuok, harum sin laylatul qadr. Waqa'a fi qalbi syak. Ma ma'na waqa'a fi qalbi syak? Nahuglong niya papangatayan ko yung paghawal-hawal. Nagduwarwa, bukunhat kita, sambilin mga ulama na kauna, biya ka na Atiyah, Ibnul Aswad, insya, nagduwarwa risa. Law niya, waqad unzila fi Shawwal, wa fi Dhil Qa'dah, wa fi Dhil Hijjah. May kan law niya, Ibn Abbas, timurun siya law niya, aun ayat ha Shawwal, aun ayat ni Maughadhul Qa'dah, aun ayat ni Maughadhul Hijjah, may tatulong niya imyanin ayat, hangkarum dah, tiyatulong ng Qur'an. Nagduwarwa ko law sin Atiyah. Naam. Narain di فقال ابن عباس إن أغسن ابن عباس قال إنه نزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. إن أغي كان ياسين ابن عباس matanlaw niya yung ayat nasabot mo karwa. In Quran law niya timurun jumla wahida. Ma maana jumla wahida? Tighan minsan. Jumla wahida, tibu. Fi laylatin mubarakah harum mabarakat habulan Ramadan amunin laylatul qadar. Minsan siya ni mo. Lulus. Nagminsan. Tamam? ثم أنزل على مواقع النجوم. ما هو للون تياتر النسية على مواقع النجوم إنتنا halaw man simpila bulan iban simpila adlaw. Bukun nujum bulan dito. Nujum munajjam, mufarraq. Nah. Uning maksud sin, taritimun ta kuning kabtangan sin Imam Ibn Abbas. Tiyartib sin mga ulama in kabtangan sin Imam Ibn Abbas, in kamaksuran sin kabtangan niya in Quran nazala أو تنزل القرآن ثلاث تنزلات. Timurun in Quran تنزل, timurun inut nakatulong niya yung pagturun niya. ثلاث تنزلات. التنزيل الأول أو التنزل الأول إن panagnan katurun. التنزل الأول نزوله إلى اللوح المحفوظ. Pagturun sing Quran, daing hatuhan mahasot si, maun harap pakain, palawhil mahfuz. Maun palawhil mahfuz. Naam. Unin hati sin lawhul mahfuz, in lawhil mahfuz, amo na in sapantunin lawh, amo in nubay ni, lawh, biya board. Dain doon piya parihala ingkatan sin uno-uno na jumato. Yaon kaya susulat ingkatan jumato manahot maaslag. Yaon siya halawh al-mahfuz. Panagnaan naog law sin Imam Ibn Abbas. Daing hatuhan Rabbul Alamin naog niya pa lawhil mahfuz. Amunan lawnin pagyanon isyarat sin ayat. Amuin halom sin Quran, bal huwa Quranum Majid fi lawhim mahfuz. Hawno surah ini? Bal huwa Quranum Majid fi lawhim mahfuz. Hawno? Buruj. Buruj. Naam. Suratul Buruj. بل هو قرآن مجيد. سمغوا إنسيا إن قرآن مجيد إنسيا إن بياترونيا قرآن مجيد أموين ممجد للقؤن ميموليا
hawno siya fi lawhin mahfuz, yan halawh, yan habord al-mahfuz, amuin ya parihala sin Allah Ta'ala, munin yaun ning kata nasabot ko ba sinasabukan. Hati niya, in Quran mahamulya fi lawh al-mahfuz. Naam, isyarat law sin Imam Ibn Abbas, in Quran panagnaan naug niya rengha min Rabb, dahing Tuhan Rabbul Alamin, harap maun pa al-lawh al-mahfuz. Mafhum ila huna? Kiyatihan na? Naam. طيب. إن سمنوا لونيا نزول تنزل سن القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، دينسيها لوح المحفوظ ديانا سن جبريل عليه السلام هربنا مون بقين ببيت العزة في السماء الدنيا. بيت العزة، نعم، inatisim Baitul Izzah, amun halangit sin dunya yung katan, amun halangit sin dunya ang pagtakon Baitul Izzah, biya bay bang mga kato pagbubutangan mustawda sin panagnaan lang bang sin langit. Dahin doon, pagbutang. Pagtakon siya Baitu Al-Izzah. Naam, bang mga kato, atin niya rin doon hipagbutang bang o mga numaog na yung hatas, dahin doon na isa storage. Tamam, hawno siya nakabutang fi sama ad-dunya. Naam, Baitul Izzah. Amo ito yung naug ni hikarwa, dahil halawhil mahfuz, pa Baitul Izzah, hasama id-dunya, halangit dunya na yun. Naam. In hikatulaw niya naug, tuwin thalath tanazzulat, naug niya rin ha Baitul Izzah, fi sama id-dunya, jumlatan wahida, ni maug siya rin halawhil mahfuz, harap pa Baitul Izzah, tighan, lulus, nagminsan. Diya siya rin halawhil mahfuz, harap pa Baitul Izzah, halangit sin dunya, tighan, atawakan lulus, nagminsan ni mauging Quran. Amunayin pagyanon sin Quran, amunayin isyarat sin ayat, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sabunnal tudpya turunna mu'siya jumlatan wahida, lulus nagminsan, haruman sin laylatul qadr, in maksud amuin naug niya ring halawhil mahfuz ila bayti al-izzati fi samai dunya. Tamam? Naam, jumlatan wahida, lulus nagminsan. In naug hikatu daing ha baytul izza fi samai dunya ila qalbin nabi, maun na papangatayan daghal sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag naug hikatu munajjam na. Ma ma'na munajjam? Mufarraq, ay bima'na inut-inut na, bulakay na, fi 23 sana, halawm kawhaan tagtu tahon in pag naug sin alwahy. Wala na bugto halawm sin kawhaan tagtu tahon. Na nakawawon ta. Bangkan Ibnu Abbas, habayta hariwayat dain kan Imam Ibnu Abbas, in Quran nazala atau tanazzala thalath tanazzulat. Nakatu. Muna daing Tuhan Rabbul Alamin ila al-lawhil mahfuz. Amunatuin isyarat sin ayah, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Inna ugnya hikarwa min al-lawhil mahfuz ila baytil izzati fi as-sama'i ad-dunya jumlatan wahida. Araftu ma ma'na jumla wahida? Lulus nagminsan. Naam, amunat yung pag-ianon sin isyarat sin ayah, inna anzalna fi laylatil qadr. Amun naug niya hikarwa ni maug siya haruman habulan Ramadan, harum sin laylatul qadr, nagminsan lulus tighan. Tamam? Asahul ni mauging Quran harap maun. Kano habulan Ramadan, haruman sin laylatul qadr. Adapun in hikatu amuin inut-inut na maun na pa Rasulullah min Baitil Izza fi samai dunya ila qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman mufarraqan, bulakay na inut-inut, halawm sin kawhaan tagtutahon. Amunayni impagyanon isyarat sin Quran, amin ayat na mas na to hinapusan, wa Qur'anan
faraqnah. Biulakay na mo na yung pagturun kanya. Tamam? Amuin na og hikatu. Yung pagyano. Mayta, litaqra'ahu ala nasi ala mukth. Asupaya, basahun mo hatao, haamuin kahantap. Iban ka, amuin long tabian, karayaw. Ida mafhum? In yadtu riwayat dain kan, Imam Ibn Abbas. Mataod dain ha mga ulama, miyagad kan Imam Ibn Abbas. Mafhum ya shabab? Naam. Sumagawa. Aun dain ha mga ulama, yara ghayra dhalik. Kaya ba na ulama long nila hukum bihad to? Sabab long nin riwayat dain kan Ibn Abbas, riwaya mawqufah. Riwayat dain kan Ibn Abbas mawquf, in riwaya mawqufa. Naam. Wala siya imyan long niya dain ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kaula-ula, in kabtangan si Imam Ibn Abbas, ijtihad long niya rin kanya. Siya nagtali-tali dain kanya. Pamahamsing kaybanan. Naam. Ang pangkaybanan long nila, naam, di long niya kuddanan iutok-utok tali si Ibn Abbas, sabi parakala ini parakala dihi kakabtang bang bukun aunto diungog niya baita daing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkay banan mga ulama laung nila bukun bihad. Laung nila in pagyanon sing Quran amuin mga nasabot katanya on laung niya ibtada'na inzalahu fi syahri Ramadan. Maksud laung niya sin ayat piaturun na mo panagnaan. Tabiho. Ibtada'na inzalah. Piaturun na mo lang niya panagnaan. Halaylatul Qadar nag-start. Habulan Ramadan, mahuli nag-inot-inot na. Tanaw, mas pangin pangutod mo kako. Okay ra? Kaya pahaman niyo bang unin akising kaymanan? Inakising kaymanan mga ulama, maksud lang na sin aya syahru Ramadan ay ibtada'na inzalahu fi syahri Ramadan. Tiyagnaan na mo impagpaturun sin Quran habulan Ramadan halaylatul Qadar thumma faraqna mahulan panamu biulakay. Hatin niya bang kanila wayruun na tanazzul daing halawhil mahfud wa baitil izzaway. Diretso lang niya rin mahasot si Allah Ta'ala para Rasulullah sa timagna sadyalong na yung pagpanaog sin ayat halaylatul harum sin habulan Ramadan halaylatul Qadr. Na sa hablong ng kabtangan sin Imam Ibn Abbas di na mo long niya makawa sa wabyad tunyad inkan niya tulong niya ijtihad min indi. Hati sin ijtihad hati niya siya sadyain nagpikil nagtali sin bihad to parakala piakuddan niya iban na sin pamahammalaw mga kaayat-ayat. Ala kullin, naam, mataod din ang mga ulama, yara, iban hipag kabtang nila yung kabtangan si Imam Ibn Abbas, yung kaibanan, naam, wala sila miyagad sinamuin kabtangan si Imam Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Naam. Tanazzulat. Yung kamatauran na tanazzulat si Ibn Abbas. Naam. Okay. Mafhum insyaAllah? Mafhum na ini? Naam. Supaya rin kamu masasawa, kaunon kamu si mga mungkirin al-wahi, aunsan gimuwa, mga tumpukan, giakadjihan, impagtag kanila mustashriqun. Dingog nyo na yung tumpukan mustashriqun? Aunsan mga kitab lang ni al-istishraq wal mustashriqun. In mustashriqun, bukon isa mga western, sa amuin mga orientalist, pagtakon simbasa ang galis. In mustashriqun, gyadjihan sila. Mga dji, simbasa Arab, mga dji sing Quran, mga tao puti. Sa imaksod bukon lumag sing kasabuna, lumag salla ha Quran. Mataod sila. Sambil nakapaon pa sila mga kitab o mga diksyonaryo na nakula, mga mustashriqun katan. Inda gold seher, mataod sila. Mustashriqun. Naam. Nag-ingkar sila sin wahi waylong niya wahi putingin wahi long na mo Jibril magnaog putingan long. Ni Muhammad long niya diatungan siya sakit dito ataas sin Ghar Hira. Sakit long ning kimuddan. Sa wablong na sin lugay niya magtapakkol, magtali makalando unsan, magka-depress long ning tao, nasambil long na baboy-baboyon kublaan na long.
Nang kandas way ko maingat, dumipin sa sin Quran. Ha? Na, ba't kita rin maingat? Ba't kita rin kaakkalan si mga tao mga ngakkal? Mataod yan. Mustashriqun. Sambilin mga kabtangan nila yan mga ano ba yan? Mga kitab pag-ukayon si mga Google mataod. Ang kanda hindi magpangadji, ang may maingat sadya mag-English yan diretso pa Google na makamuka saan. Maka si mga pikilan si mga biyad. Luhog yung magkaka nila. Luhog. Al-mustashriqun. إن فعل إن كلمة مستشرقون بليغ فصيحة توبكن فصيحة توبكن إن كلمة مستشرقون فصيحة توبكن ها فصيحة توبكن مستشرقون استشرق في تنافر الحروف أو تنافر الحروف توي أو تنافر إن سين فان سين شين استشرق في تنافر فالكلمة غير فصيحة بأدس ياسين استشزر نعم لاجتماع السين والشين على كل mari kita pa أسرار نزول القرآن منجما unin أسرار unin rahasia may ta in Quran timurun munajjam inut may ta wala tighan bukun ka labi masannang bang tighan na sadya ni mawin Quran kiyaon na para sulayan na basahan na ummat mo, sara na kau sinang mong ginisan sara, ayan na, buk kitab. Okay na? Goodbye. Assalamualaikum. Haunin masan nang iman sin inut-inut, so ay sadyaon magjatong panumaog na isabihan. So ay sadyaon happening, numaog na isab. Bangka niyo. Kamoy nasuhon, kung ano masan nang iban matanam. Kaya naog na nagminsan dihil, at tawa ka inut-inut. Inut-inut. In mga musyrik Makkah na kauna, hambuk na yung mga pianuro nila Nabi Muhammad, tiuro nila Nabi Muhammad, iban siyalla. Hambuk na yung mga siyalla nila. Mayta kalong niya, mamayta kamo, niya ukan kaw ayat. Niya ukan kaw ayat. Ang say sablong ng kitab mo yan, ni maog tighan na ba, kataan? Bukon na lang nawihan mag-inut-inut yan. Along na mahingas kami mag-inut-inut pakawihan. Tighana na. Bukon ka limpal halom sin Quran. Farman sin Allah Ta'ala. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحدة. How nusura yadto? O nusura yadto? سورة الفرقان وقال الذين كفروا إنغس mga nagkufur dayng Quraysh لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ang say sablong niya bang sadyay sablong niya piaturun na maun kanin Quran lulus nagminsan masannang naman bukon na lang niya magyan naman aw na sabayat konsum aw na sabayat mahingas kami lang na magdungog ang tulong na nagminsan na. Ikabahita niya na kamo yung kataan, bukon naman magbihan-bihan, maglukay pa. Ang buket to na yung mga tiyanuro si mga Quraysh para Rasul sallallahu alayhi wasallam. Unin hikmah. In hikmah, muna. Ang pay mga Quraysh, mga mano siya matukas, mariskas, matukas yung pangatayan masalud. Ang kandalimpal halom sing Quran limpal halom sing Quran in sila mga mano siya masalud matukas no tay nasabot halom sing Quran wa tunzira bihi qauman ludda
wa tunzira bihi qauman ludda. Supaya bandaan mo sin Quran in mga manusya lud. Ta'lamuna lud? Amoy manusya mariskas, matukas, masalod, maligwat, masangka sila nadto. Kingatan niyo rin masangka? Amoy tao masangka, amoy nag-uupo sa jadaran. Ini ba? Yan. Nagmamasangka sadya. Nahangkanda, ang mga Quraysh, mariskas, may kaingatan nila na bundan. Magbalik kita ni. Unin hikmah may tapiaturun munajjam in Quran. Walaysa duf'atan wahida. In jawab, muna tathbitu. Tathbit, masdar sin thabbata. Tathbitu. Biyaw ning pagsulata, hakawaid sin imla, hakawaid sin khat, bang upat na yung linggit, pataasin hambuk. Pila yung linggit sin ini? 1, 2, 3, 4, 5. Pataason mo yung hambuk. Tamam? Hakaida sin al-khat. Kalakublan, kung ito, bialaw mo sarok, Batmanin kuan yun. Biyaw ning pagsulat. Anad ka mo, hakaturuka. Tathbitu fuadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyatu qalbih. Tathbit, hipagpahugot. Fuad, pangatayan. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyatu qalbih, iban hipagpakusugsin pangatayan niya. Pagpakusugsin umakad niya. Tamam? Balikan ko. Muna. Hangkan piaturo ng Quran, inut-inut, in hikmah, hipagpahugot, sin pangatayan sin Nabi Muhammad, iban hipagpakusog sin umakad niya. May tad. Unin hangkan. Naam. Muna yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, piaturun siya, pamangamano siya, lud. Nasabot ko na kain. Patukas yung mga pangatayan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga tao maligwat, in kauman niya. Aun-aun banda, sumangka. Magmungkir. Aun-aun hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pa makaubos na yung hambuk, asal nila na, siya sagga. Naam. Unin jumatuhamano siya, bang siya mo indaran, kaya kaloywan siya sagga sin kauman niya. Hihimuting, unin jumatukan niya. Maglaylo. Iban manglamma, mangkaw dia daram biabas long simbihaon, kuminan kawalong niwaysan, nyad tubihan, inhambukan tubihad to, manglamma kaw. Naam. Narain doon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Allah subhanahu wa ta'ala, in Quran, piaturun kanya inut-inut hasupaya, humugot. Sa bang dihil na kanya nagminsan, ampas siya, kaya humsanan sin amuin, panuro sin mga Quraysh, iban panalla kanya, iban panghimuting, iban pangataan na, naway na, lumamma. Ampayan, pagputing kanya, numogin hambuk ayat. Biya ini balong. Biya ini siyan. Nah, tunay isam. Ma-charge na isam. Naukan na isam siya sin mga kissa, sin mga nakauna, min mga himuting. Bukun saan lang na hat ikaw. In kanabihan na kauna, 5 bay na isam himuting. Na unin jumatukan niya. Kumusugin, umakad. Iban sin humugutin, pamaindog, iban sin pangatayan. Naam. Ang kanda, nasabot halom sin Quran, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Hakayban an ayah, kadhalika linuthabbita bihi fuadak. Kadhalik indamik kanhan, in pagpaturon na mo sing Quran kay mo, linuthabbit, ma makna linuthabbit,
Ipagpahugot sin pangatayan mo. Iwan hipagpakusog sin umakad. Hangkan siya inot-inot, inamuin pagnaog sin Quran. Naam. Nalabi luwa na to dinamuin lang tabihan kissa. Mang siya himutingon na sin Quraysh. Tipuhon na siya sin mga yadto. Himutingon na numaog na. Kan nakakaiba ng ayat. Ulta informan sin Allah Ta'ala. Wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Allahu Akbar. Wa kullan. Ibanin tiap-tiap. Dahil ha mga kisah nila. Naqussu alayka kisahon na mo kay mo. Dahil ha mga hamal sim mga karasulan bang biyan din sacrifices nila. Inamun himuting si mabar sila. Mayta. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Asupaya humugot in pangatayan mo. Na. Namo yadto. Kanda. Aun-aun subahat dumatong para Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung kanila. Numaog magtuin ayat. Amuin mangubah. Kaya nyo rin mangubah. Ubahon na isab magtuin. Aun-aun subahat titilo si Abu Jahal. Numaogin ayat isab ubahon. Puting saan lang. Kanin ayat na mayta. Farman sin Allah Ta'ala. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Bangaon sa abandingan hipara nila kay mo. Ba'tal subahat illa ji'naka bilhaqq. Bang bukon parahan na mo ko isabsing kasabon nala na mo na yung Quran wa ahsana tafsira iban labi marayaw parengsin amuin bisyara nila adto kaputingan kata. Naam, amuin adtuin panagna. Tamam? Amo ating panagnan mayta in hikmah piaturun inut-inut in Quran litathbiti fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyati qalbih wa taqwiyati qalbih. Nah. طيب. Ini karwa. مواجهة ما يطرأ من أمور تمس الدعوة. مواجهة ما يطرأ من أمور تمس الدعوة. Hangkan piaturun in Quran munajjam inut-inut. Limuwajah supaya aun yuwajih. Aun umatubang. Sin uno-uno na yatra jumatu tagha. Yatra ini amin biya jumatu tagha. Tara'a jumatu tagha. Dain ha mga parakala tamassud da'wa mo in aun related siya pa da'wa. Balikan. Hangkan tiya turun. In Quran munajjam inut-inut. Hasupaya aun umuno. Aun umatubang. Yuwajih. Muwajah. Aun umatubang. Hauno-uno na parakala. Yatra. Jumat wa min tagha. Amun related siya pa da'wah. Panghimuting si mga kufa tagha gumawa. Bakon siya sin ayat. Ang kanda inut-inut. Wala tighan. Sa bang tighan, naway na. Bang aun numaog. Subahat ni Abu Jahal. Isiyupay na mo yung umatupang. Way na ayat. Kanda to inut-inut. Kanda nasabot ko kanyo kainin ayat. Alam sin Quran. Uniforman sin Allah Ta'ala. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsir. Wayroon hipara nila. Dahon nila, subahat, kaputingan, maun kayo mo. Bang bukon sambakon na mo magtuising kasabon na mo na yung Quran. Amonin hikma may pialukay. Ha? Inut-inut. Naam. Ala sabilil mithal. Naam. May sinjimatu kan Ubay ibn Khalaf. Raisu shirk. Hi Ubay ibn Khalaf. Hi Ubay ibn Khalaf. Naam. Hamuk adlaw biak ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdarasya عظام رميم تعلمون الرميم amuin bukog lulo na isa mo pagpusat-pusaton na yan ang panyaiyan niya Muhammad kaya kita na yung bukog yun wa yufattituhu piyag biham-biham piyag pusat-pusat niya na
Bang ikaw long nin, bukugin nilong niya ramim. Mabuhi pa baha. Ayan rin na, lumo. Magbalik pa yun eh. Lulo na. Naam. Ataz'umu anna Allah yab'athu hadha. Imian kaulong in lulo bukugin nilong niya pagwaon pa sintuhan Rabbul Alamin. Unin na kisin Rasulullah. Naam. Huon, buhiun din sin Allah. Yumituka Allah, ya Ubay. Patayon na ko sin Allah Ta'ala, ya Ubay. Thumma yab'athuk. Mahuli pagwaon ka, ya Ubay. Dahing hapakubulan. Thumma yahshuruka ilan nar. Ang pakauti amuin kaon. Himusmus ka pa apinal ka jahannam. Nima ug magtuy in ayat. Halom sin Quran. Suratu Yasin. Tud kamo sinamuin muwajaha. Mamana muwajaha? Biya pag-face sin kwan. Ano ba ini? Pag-atubang. Maug magtuy in ayat sin Allah Ta'ala. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfah فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا أمونه أبي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Nimaog magtuin ayat. Suysuyan kita wadaraba lana mathalan. Dimihillaw niya upamahan saban dengan hiubay ibn Khalaf. Basa kunuri na buhiun sintuhan. Wana siya khalqa. Kelupahan ning kapapanjarikan niya. Dahing siya haway. Maraming yun aun. In siya ring haway minal adam ilal wujud. Kelupahan niya. Qul. Ibang pag-iyan niya. Qala may yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Ibang pag-iyan hiubay hisyupay magbuhi lang na sin amuin bukog luluy ni sin lulu na siya. Naam. Qul pamungan kanya ya Muhammad. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Buhiun dayan sin Tuhan amuin nagpapanjari kanya ring hapanag na ang parakala. Unin jimato. Wajahat as-syubha. Magtuy iya tubang sin ayat in syubha. Nahangkanda dain ha mga hikmah iban asrar sin kana og may piaturun inut-inut in Quran hasupaya aun umatubang ha mga subahat para kala magjato hipagtilo sin mga musyrik maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mataud yan. Aun wakto magpangasubo sila pangdusta. May sinasabot ta hadith miadto yung mga Quraysh pa Madinah nangasuha mga Yahud. Bangin niya tumattan Nabihi Muhammad. Laung sin Yahud, asubuha siya sintu para kala. Bang niya kajawaban, mattan. Kurikin jawab niya, fahuwa nabiyyun mursal. Nabi. Sa bang di niya kajawaban, in siya kadhab. Putingan. Naam. Unin piya nga subukan niya. Muna. Ma sya'nu rajul alladhi jala al-arda syarqan wa gharban. Hisyulaw nin usog. Amun nalibot nin sadlupan iban sinsubangan. Hikarwa pa nga subukan niya. Unulong niyang kissa sinamuin mga kasubulan. Nagkalimun lawa, nagpakatug tiyahunan. Inhikatu, asubuha siya sin hakikat sin ruh. Bang niya kajawaban, nabi mattan lang niya. Nakiadto nila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam iyasubo. Pag-asubo, nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way palong nahikajawab ko kanyo sa kariman kamo. Jawaban taman. Kalupahan niya wala siya nakaiyan. Insya Allah. Wala nakaiyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, amunin ni maug magtuin ayat. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa ay yasha Allah. Ayaw ko tudmamong. Sinin ikaw himinang kau konsum biha ini. Buat malain kan buli pamung kau illa ay yasha Allah. Bang magduli ba magkahandakin Allah Ta'ala. To pangasubo, pangdusta ha Rasulullah. Isim panagnaan pagyano na muin naglibutan. Isim pagyano. Amunan ni maug ng qissa Dhul Qarnayn. Suratul Kahf. Isim na mo impito.
Amo yung mga nakasuod palom sin sungab bato, ashabul kahf. Hisyuin amo ina ruh, unin jawab ha ruh. Ni maugin ayat sin Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Bangkaw asubuhon nila hatungod sin hakikat sin ruh, pamungan kanila ya Muhammad, in hakikat sin ruh, way makaingat bang bukon Allah Ta'ala. Miya ka din mga Yahud, yung mga Quraysh, miya ka nagsiddik na, way. Istikbaran. Takabbur nila, di sila magad harasu sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mataod, aw niya mga pangasusin mga sahaba, mga tungod alak, hatungod mga longta mga bulan, yas'alunaka 'anil ahilla. Nabanging Quran, lulos na ni maug nagminsan. Mayroon na umatuwang hato mga pangasubo. Ang kanda, in hikma subay siya panaugon, munajjaman. In hikma subay siya panaugon, munajjam. Mafhum insyaallah? Ini karwa? Naam. طيب. Inhikatunya dahil mga hikmah تعهد هذه الأمة التي أنزل عليها القرآن. نعم، تعهد. ما معنى تعهد؟ إن تعهد دينها فعل تعهد. هاتي سن تعهد supaya kabawag bukan nila kahalgaan. Kahalgaan iban kabawag bukan sin ummat. Amunan ummat sin Muhammad, amun tiurunan sin Quran. Hangkan siya piana og inut-inut. In Quran inut-inut, aw niyan magnaog kamawmuhan mga 5 ayat. Maog. Aw niyan hang 10 ayat ni maog. Naam. Kasi mga ayat mataud ayat. Magnaog sila bet 5. Mag-usaon waktu mga hang 10 ang pang 7 ayat. Inut-inut magnaog. Umayta hasupaya tataahad hadhihi al-ummah. Bat niya kabawbukan iban kaamalan na marayaw. Naam. In mga Arab na kauna ummat, ummiya, di sila maingat magbasa, di maingat magsulat. Unurain long tabihan, pangaan nila, source in ilmu bang nila, hapalon. Nabangin Quran ni maug magtoy katloan Jude, beri din kahapal. Kabisahan, kaunitan, sa inut-inut. Di maug 5 ayat, kabawbukan nila, pag-us mahapal marayaw. Pag-usat to, sumuno na yung 5 ayat, hang 10 ayat, kabawbukan, pag-usad to, mahapal nila. Sambil nahapal nila katan, iban sin, ta'ahadat. Kaya amuin, kaya bawbukan, iban kiamalan marayaw sin, ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan daring ha mga hikmah, kaya turun siya, inut-inut, wala siya, lulus, kaya turun. Amunan yung pag-ianon sin ayah, wa Qur'anan, faraqnah, litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukth. Bat mo siya mabasa mahantap hanunay bukon kita mo imbya mga kabugatan sila ri nila na magtuy makaimbihad to. Kanda bang ko maghindu? Naam. Bang amoy niyam patud timikang-tikang paunahan suway mo sabdi kan sangan magtuy bubuan sin ilmo. Pagkita mo na may stress man yan, pagkita mo, nagbisara na way aga mga karandanan. Nag-i-arab na sadya rin doon ng mga mataod biyang kabataan. Kaya kumsanan ka ilang madrasab tuhad, kaya kumsanan sini-arab, hambuk kita bipa-arab ka niya, magbisara na isa-isa, magkaumbiyan, pangatod niya sim pagkaon, mag-i-arab sambil. Yung mga kaunon, la hawla wala quwata illa. Naam, inot-inot. Taqrahu ala nas, ala mukth. طيب. رابعا التنبيه على وجه min i'jazil Qur'an. Napas ka mo ang kare. Aun tubig. Man yatina bima. Naam. Aun nakabusing kitab ulumul Qur'an. Kaniyo? May na misplace kin kitab ulumul Quran.
Allahu Akbar. Naam. Dahil nga mga hikmah at tanbih panghimati ala wajhin min i'jazil Quran, himatiun kaw sin tibayhuan sin i'jazil Quran, pagka miracle sin Quran. In Quran mu'jiz bukun hinang-hinang sin tao. Dahil hatuhan Rabbul Alamin, di kakausan himinang sin manusya. Mu'jiz, miracle. Mu'jiz. May tadto biyad. Imaksud sin mga ulama, ikaw pat yan. In Quran ni maug siya inut-inut. Tamam? Ayat, ni maug, ang kaybanan ayat, ni maug hinapusan, o napanagnaan. Naam. Sambil, ni maug inwahi, in tiap-tiap ayat, hibutang pahambuk, magsuno iban sin hambuk yo. Makatanyo na insyaAllah, pangisyon nagtaritib yaon. Unuwahi atawa ijtihad din ha Rasulullah. Atawa ijtihad mga sahaba. May kan nagbibidda-bidda yung pagnaog, bukunhang kamas sa hangkatan, sa numaugin ayat, hipapabutangin ayat ini, sumuno sin ini. Inambuk ayat, hipakadto pa amin, bakas ni maug nakauna pa. Na, sakali, bihanto manin hal, pagbasa mo, natibuk manin Quran katan, bang mo siya basahon, subhanallah, kakitaan mo to din tanasok. Kakitaan mo na mo yung biadagbus, nagkukuddan-kuddan katan. May kanin hambukin ni maug lang tabiya na panagnaan pa. Inambuk ni maug na Madina. Inambuk ni maug panagnaan patud sin kwan sin Rasul. Inisong na siya mawapat. Sa ni maug inwahi, ipabutangin ini mag-akadiban, sumuno sin ini. Sa bang mo siya bas sahon katan, panganal mo biya hambuok da. Biyutang katan, nagkukuddan-kuddan, iban nag-aamu-amu katan. Unin hati niya yan. Hati niya yan, in Quran mahamulya, daing siya min ladun hakimin khabir. Daing siya hatuhan, Rabbul Alamin. Bukun kain farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, alam sin Quran, wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin khabir. Betul ayat? Wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin khabir. Siya tayo makatumtum sin ayah. Siya makatumtum sin ayah. طيب من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Sabun nal to dia Muhammad لتلقى القرآن. Matabuk mo in Quran daing hatuhan hakimin, daing hatuhan alimin hakim. Nakikuhin min ladun alimin hakim, daing hatuhan sangat makaingat singkatan, iban panday-pandi kalakatan parakan. Daing hatuhan Rabbul Alamin. Sa bang bukon daing hatuhan, inhambuok panagnaan ni maug. In sumuno hipabutang mao na minlas na ni maug. May tatupag butang mao nagaamu-amu katan. Hada yadul ala i'jaz. Miracle. Ang kanda halom sing Quran, sambilin mga al-aun pagtakon al-i'jaz al-adadi. I'jaz adadi, hatin yaon mu'jizat na inun haumbol. Ilan takaw mithal? In suratul Qadar, in taud sin ayat niya, pila in taud sin ayat sin suratul Qadar? In taud sin kalima niya katluan. In suratul Qadar, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul katluan ayat. Inamuinhu, unsa minhu, salamun hiya afwan. Salamun hiya, kasalamatan siya, tinin Laylatul Qadr. In hiya, kyuddan siya hikakauhan tagpito out of 30 kalimat. Piyangawaan, iamuin istinas, yung mga ulama, in Laylatul Qadr long na hikakauhan tagpito. Aunin mga umbul-umbul yan, i'jaz adadi. Alam mo, mataon, wala pa siya na-discover si mga Muslim na ta. Aun i'jaz ilmi. I'jaz ilmi may mga scientific fact. May simbiyad diin. Besim mga hantang sim mga i'jaz ilmi,
Alam sin Quran, long tabi sin amoy mga dakat. Amoy na kuta, amoy na aun unuwain utlang niya. Suratul Rahman. Aw na ng mga binatang. Kaano na discover na mo in taykod sin unuway ni sanam biya siya sa amin biya siya sa amin aw biya magkuan na discover siya ring halom sin ayat Quran ngunit nakisin waqalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Laong sanam babae, ya kamo mga sanam sud na kamo pa, amoy lungga niyo, ayaw kamo mabagbag, ayaw kamo tod bagbagon kamo Sulaiman. Ingkabtangan bagbagon pa mga samin. Ang kanda na discover si mga ulama intay ko sin sanam, aun siya biya matu, biya glasi siya. Tama, ang kanda bang mo siya tirison, magkularak. Biya aun samin ni hatay kod niya. Bukon kahoy, way kahoy niya. Samin. Hawro na ka, dahil ha-ijaz alam siyang Quran. Unayin maana niya yan, atin na yung Quran, dahil siya Tuhan Rabbul Alamin. InsyaAllah, tabi ka mo kitab al-ijaz, al-Quran. Aun ha biology, aun ha mga binatang, aun ha mga kuan, kataan, mataod. InsyaAllah ta'ala, patubtubuntan nyo rin doon, ha asrar, sinuzul al-Quran. Balikad to pangadjiyon na to na, awal ma nazal wa akhir ma nazal. Unin panagnaan, unin hinapusan ni maug, ambil pa hinapusan insyaallah ta'ala. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.